tle ke wa modume o tle mo le ngwana teng ile re kena naneng lena la tsitsita go diena yona ya ka se tlhela fela matsatsi a le 10 metso le mong se le montsha ke tse pedi mashwa bile ya metso e meraro nna le ke tsitsita o Africa FM ke nna ne o le bua ntaba tse melomong ya batho tsa letsatsi ka lenga ka batho ba ditsebang ka botlalo ne re khuptsitswe kgaso jwalo ke ne ha kwe la ditaba o le bela mo injolo ke mo ga hlelle hlepe e mona ba puting empa ke hlebeng ha mo kana sima letsie ke tautona ke tau ya dikgwa re bentse ka tsama jwalo le ngwana masopa matla tsa tswedipe ka mo le motsebang ka teng he ba so re ntse re ina le sepulu se solo se ntseng se miqwe mano le tla se go bona go bashanyana ha ba jise mabele a go ke re shebe ka khitsing re nona e be ditaba di tsama ka tsela ya mofuta ofeng a ga ditaba tse ntse tla tlhege di tsohle mamedi wa Africa FM mokgetha wa phamong ka go Democratic Congress DC o re o tla etsa tshalo morao go letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang hore na le haka e tukisong ya tsela ya ketane e beng ba makoloi a baiti ba seng ba kene bekeng ya bobedi ba emisitse tshebetso ba lla ka bobe ba yona mme re ka bisana jalo le Marefue mmuso runa ditaba tsena mme re tla ke rutlo re nna ndatetse re tla ke bona mongodi wa lekala na yena o di beka tsela mfuta ofeng ha re ntse re tswela pele re ke shebe o rena ntlengwe e re tshwereng ke fe mamedi wa Africa FM basadi ba babedi ba Roma ha Mafefuane Maseru ba ile ba gagathwa ka molamo le ho tsekiswa mekotla ya bona ya letsoho ke monna ya sa tsejweng ya neng a ile a khahlana le bona tseleng e tswang a masebetsing ka la go supa la beke e fetileng re tla matela ditabeng tsela le teng re tla bela hape re utlwa re shebe ntlha engwe hape mamedi wa Africa FM moeteledipele wa BCM Dr. Sapodi Pholo ya go swanga ka ho tlhotlhetsa meferefere le o kenana le lelapa la botlotleng o ekeleditswe ka ka koso ya tiko ya ho dia mmuso mamedi wa Africa FM ka thoko molao mme tla ke re go mo taba tsena re buisana jolo le advocate Borena ha bo khethwe se kwanyela go kwa ditaba tsena ya mamedi wa ba sopa o hokae re tle tsebore re tswele pele mme ha ditaba nyanya wena he ka se re utlwile go kana tihleng go so ena le ba a koseletswang le bona mmoho le bona yona tabeng ena ya nyawe ena e leng e mong mosuwa John Matsura Mpiti Thamai Mathapelo motsamai morero ke sekere Kenneth Matie Obert Magatsiane le mohalo moletsane ke se dintse ditaba tsene he mameditsa morao e ke re mathe ka lebelo le leholo he re late ngwana masupa sebata ke na tsapa re he re ntwana hantle go hle mo o le ngwana teng a sebata e hlera hantle re hana go le tsena ha re se ke ga senyana go nate ka pona ina na tha ke re bona ke a tsapa bile mafelo a beke a monate ka mo go tshwanang sebata a mangata ho ke botla gore jwa ntate sebata o so di rapala di ntate go ya me kalangwane ka dilo la la pele tsena ga ya ka ba ka mo etelipile wa BCM ha o jwa ngwana masopa a mona ka o ba ka Mafefuane ba ga fatala diemelana ka mo ba ka tabo ha hlelle ntate ba hlella go kusisi tabena ya hore empa ya se pa tla hlella la sebata re ka le ntate sekonye a go tlile ntate ha go tlelena ngwana masopa ha o le jwalo he ke mmemella yana ka thoko ka manya ka etse matintela ha o tlabela hape a gutla re itsolla pele ha monate le yena ke ngwana masopa o jwalo he mamedi wa Africa FM ebe ha o le jwalo re ke sheba rona ha ke le khalo ka nna ena fela ha o long ba sotho how long mo Africa how long ke hana mo ke batlang hore ke hlae ka ona ka teng e tla go gutla kana le advocate Borena ha ba khethwe se konyela ka be se rena le yena he kana kwini empa ke hlae ka mona he ke tla bela ke gutla how long he by so ke na tsapa re utlwana ka 89.7 10.390 90.7 93.6 megahertz le ka www.mafricafm.co.ls ya tsapa re kona hantle le mo ka Africa Radio Television ha ile mandaji na ke ka ntle pamse ba tsotsi bona rona le ntse le teng a dibakeng ka o fapakana le re rona o spakeng se feng se bona makama ke no o re le nna ke teng ke bona maletsatsi tladi a re le yena o ntse le teng o ntse a go madume mateng bereng a se gonyana o phamisa matsole yena hore o a dumedisa o ntse le teng ke botle ke reng o go pola hore ka dinako tse ding
re ya mafelo a beke tjena re ya mafelong a beke ka ntse re felletse e ra re kgutlele manta ha tjena o tlo ntho di hana o fela so thela mang koloi a hlala ke bothata mang wa etsalang mme mo tleke gore re nne re tsotella le jwalo smart squai le yena re lena o teng amohelang modumaela le yena re le yena o teng ke ba bona ka nete Festus bolebo le yena o re khotso bo motsidisi ba re teng mo hodisa le yena re teng wona ba sopa Rata ke na le tsa pare o so khutlile ke yona pela ka mona da desko nyala tswa mamedi e go hopotse re rata re hleng re tla ka le yona ke efeng ke bona mo tlolong gore ka nete Dr. Tshepo Dipholo le moteli pele wa BCM o be tswa pepe o ekeleditswe dikoso mona he ke mane maseng a qoswa le ba bang ba tsheletse ke ba supileng ka ofela ho matabela ya teko ya ho dia mmuso ka thoko o molao mme re na le advocate Brian Habokgetho ya sekonyela nna te sekonyela ga o amola hle nna la tsetsita na ya le wa ntate ka go la ka go ntate re sa re fumane ntate hore ka la pele la beke yona ena Dr. Dipholo o ile a bela hape a ekeletswa dikoso tse utlwa ka nete re tlo le no sa qoso le ba bang ka ho dia mmuso ka tiko ya ho dia mmuso ka thoko o molao ntate a go fe nyanyana bona ibe nyewe ye ya senga qoso ka yana ibe mo horo ka ka pele ka ba bebe ho luka ja 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 nyewe ba na o be ba yona ga je mo ke go tla le ta khaola ka empa di kopo wa di sheba ka le sola molao le sola molao di botsi ka mo o ya mme di koso na ha mo papani le ha di koso a di papini ta se di ka mo ga mo ka di ko yena ya ho fa ka tshala mmuso wa mokhutleng ka bantse ga mang ena e wo re ke thusi le tsela ko e ka go pia mmuso wa Lesotho fela dintlha e le tsela tse tshwana motlhala go thunda ke o ya bofa ila liba tshaba ha ba le ba tsara ba go bona gore di mo kgethe di mo mo wa ba ke bona taba tsena go fela ona go di amana le Lesotho go thwe o na le pina ya setšhaba ya pina ya tsena yo ya Basotholand o na le folaga ya setšhaba o na le na le shapi cabinet ntho tseo ga di e mong le e mong ga di leletseng ka molaotlhano e tsena o na le dipina tsa maconference na le di-flaga tsa bona mona di-MP na le flaga ga ona ga ditse ya ka etsang party ya haena flaga yona ke no mo ditaba tse ne go ha di ka di fela mo la ile ni go di yona e mo yo go ba go tsi go go tsi ba tla go tsa bana go tsi ba bana go ka go tse ba o na le o happy le bana ka o ba ita ba fa o ke nna ka so ba se tsena se hana o nta bana ba ile go ipiso gore e le maso na de ba thoba ba na ene ha ka mo bua ngana ha le se ba go tsela ye fa khasa mo le tsa le so na ene ya fa fa ya ile nyana e la ka di pata ma bo kana amona a le Lesotho ere ha iyo mtsalo ha iso asima mo go tswa ka yona ntho na ya ni se ha iyo ya go be di tsore na ya go latela molao wa yona o se tswana ka Restitution of Land Rights Act ya 1994 ikara ka go tsena a di molaong da ka go na iyo kare na do wa I tsaka mona ka ba tsena di ama mo wa Lesotho jang a yo di ka mona ke re la ke ba tla na ya ke o tsale ha tswa ke mafo ke o nda ke se tsara na ke se ba se ke se ke ka mo bona na ke se ka nyele di se tsara ke mo mo na
ya na mo sai da kuɗa ga mai sala jo ale ga ba su ya ona ka ho na ye ko sai no ona ka ho na yo o tinta o ba ta ji amu to ala su e na o ke ma la ko na su na ya mo la o mo tra na kana ba la ya ji ta na sa le tu ko ga diga dia amu to ala su ha aku tu la deli trailing aizo sai mi o ke ba medica in to capote robot medica ba one twelve medical wise lo ko ya su ke na le bi ya ma cha that pero anda ya o shi le ga ni sola mo la ta ina da to wana ni ma ba te da te ba to na ha ngome ya tuwezi kina kinke kina zuka me da ba abana wonne ta ya musto ka to ko mala dale ile zalo ma ba ga au to ye mu kibo ai ba wo ta wo ya mu to wo no go no ya to ta ba fe ne za ba fe da ma nan da how kibo mu to wa ni to bela na mu an go na hayala su ku ne salo ko na ma mu to ba yo cutting off ebu ammo kama na hoile kona bala o nare kibisi to ga na mu we ba ba su ba o di ba di chala te o sale ni e sasa ba ta ji ba hata to kuma na no anda ke ona ka ta ve na di na ku ya ta le na ile di pa le ta o su ta na no su ta la ba su to te la o ba na ha na o batho ba tla ina ba tla kgetha ha ba batho ba 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 ntse go ha tse le di kholo tsane ke molao ka mane mme ya tala ina yale ele a le di ka ba lo se ka go ba ne go sa kilo go mo tsena o sa ke la to ka ba ni so le su ku ana ni ba le tala ni so ka ba ka mo se tu e ka lo bua ke ke ni au so na au sa ke wa mo wa ni ka kwa na ha wa so ku no bua ba ni ta tsela go ka mala tala ena di dimellane le bona di dimellenge ka ha go di la go di go la bana ba le mona bana ba ba so di ba le so bana ba se tuti bana ba le mona so tuna bana ba di 48 hours ba ke ya ni la tiene yo con el ba la uji ko fa ka na plus yo ka tsere ni yo na yo ya pa so ke ti ha so i bone na litlong la molao e reng taba ya gore motho ya teng kwano a koswe ka ditaba tse ka thoko o naga kalapa tse ka ntle o naga e ya lesotho ke molao ga ke so o boneng date ke na le dingwa tse di kang 40 years ke practice ga ke so o bone motho go tswang ka ditaba tse tsa naga eo ka mono ka na ene ebile ke se lekolo ya molao ha ke go bone ka ke di tsala ya ke di empa da ke ta u kwa ta go ka go empa ne go tsala ona ke na ma ka ga ba ke sa su ko a go bani go yetsa go ha te la ke la ba motho ke le lo ko motho go go se ka o ka ba ebile le se tsa parlamento yona yo ka sona ile se tsa parlamento ona le tutelo ya go ke o e dong ile meta pele wa party ile ona le shadow cabinet kama ntsha mango ke tla ha nka mmuso bona ke bo mama ba tla tsela ba sona le go no ka ofela ile ya le da ba se fara se mo khitile nka mane o ja ka mane ka ditaba tse mo mana ka le ha se ka se tsela ke le tapa ya fle ne come ma ko ta ka ma o tlabela gape mohlomong a hlaga lekgotleng kapa tlekele ba seng ba tshwaseleditswe kapa ba tsamayang kapa ba seng ba tloseletswa mmogo le bona nna bona ne ba le teng ka lekgotleng io sai che cazzo no va bene io la vedo un po' ne
wa teng o bona itse ga zit hala ya bona go itse tsoga e ke tsebo gore ha re tla di tsamana go hona e di le taba e church empa bana ha e tsame la gore le yona ta ya tsile ke kena le kopo le ke ya go sana bana ba ba le bona bana ba le sio le go ba sa ba mari so bana ka lo ene lo hana fa na ka je ku tsa go la le ba bona ba tla ba tso ba se di sa mane tseno tsa ba tlo ka pelo ndati ndati ha o phethela moholo wa ka mapitso la taba tse ndati o ka re ndati ndati le ke ba so go ba imamela mabaka a ba ke mmuso gore le ka bomo ka patlo ka ona mo aska ile together high town ka o kla dinela tsena e ntse le go ntsha gore family mona le loba molao ya ha o tsota di tsa mantla fa o re kelo ya molao ntho mo le mo is sweet to be innocent kama ntse ntho mo le mo o nkua a se molao tsela le tsela mana ala pla ile ntho ya mantla ya bo na ya phore motho a futhi pele ya hae so tsana te so tla le pelo ha o lo ba ta ke te bang ha se di pholo ke taba le di phela di mo lo wanda da go lo mona ba ke ya ntse ala ne e sa le ha ke ya ya ha ke di ma kwa ma ke na na be tsang ya ma go ba ka ha na ya kana ai da ni ke ya go ba tshwara ba ka mo le ke ya ka le passport ba ba itse go go na ni ko so sa di san ko ma ko na ba so to ba kula yo ga ni na ka sa ke di na ya ba ba na ka e ba mo di na ba ka se lo se na ba so na ba ke le na hai go khatlo tswana ke le bule o menahane ntate hey amedi wa mafuta FM sheba nako ke le 12 la metsotso pele re fitla o reng ya bo robong wona masopa ka kwa la ka mo na tswanya seba na o sa kwetsi to wa kwa la ka mo na tswanya we le seba ke motla o le jona ngwana masopa hey wa dikwana taba tse di tsamayang hey le ya kwa hala seba da isle pero o kuswa le tabeng ena fela tabeng ena o kuswa le ba bang ka etsala jwang jwang ngwana masopa ka mona o kuswa le ba bang ba supileng ba ikileng ka fa mabitso a bona gore na ke bo mamba mme se re tla ukwana mohlomong le o sane na taba tsa teng tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng na ba tle ba le teng go tla boetsa tsiwang ke tsona taba tse re nang le thasello godima tsona ndate ha ndate re pele re ya kae ba ke bona mmamedi jwale le ena wa go gotagang yena o na le thasello godima ditaba tsena re tla ke re ba bulele ka mora gore re phethere ditaba tsa rona re mathere nna e nngwe ha re phethoe sebaka re jame kalangwane gape re ke re tlaya ka mona ka phamong ka mona le re tlo kwa gona go etsala ka re tlo buisana le memmaresilwe ha o be jwalo mamedi ha tsholo le ena e le nna ke tle ke mathaka lebelo ke tle ka mmarakeng ka mona ge batla o tswa ga gauta le sulfege ha re etsa tjena ge batho ba gauta le sulfege Chapter Chemical
e bolaya ditlamatlama o se ke wa kgotha beke le beke. Mohlwatshepe, Moroboi, metso ya difate le tseo o sa di hlokeng jareteng ya hao. Monyaulo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela. Ha e le tse hlano tsona o di thola ka 300 fela. Letsetsa hlephe dinomorong tsena 64001234 ke re ke 64001234. Ukula bothata ke maga ka posebete DPLC bothata ka mpele alsa mangwele tse segame sa masapo se itegele mmele o pang o hloka takatso ya dijo o na le kgatello ya maikutlo jwale bogoko ke bothata bula madiba wa meka we ke pheko ya ikgethang ya lefila pele ha bolate le mafu a dietseng hopola eno ke bana o fihlela ho maqeng ba letsetse ho 64001568. How long one of my super how long retlo khutle he mamiri wa Africa FM mohleng re batla o mathela ka mane ka re mathela ka mane ka phamo ha ke re mathela ka mono ke tle ke tsebo re ke late one ma super mme ke a tshepa re lena o se a hlile ala tlile meeting wa rona one ma super baka o se o khutlile ke khutlile se bata ke na le memma re buyo mogata wa phamong ka ho Democratic Congress DC ore o tla etsa tsharo morao ho letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang hore na le ha kae tukisong ya tsela ya Ketane ebe mba makoloi a baeti ba seng ba kene bekeng ya bobedi ba emisitse tshebetso ba lla ka bobe ba yona mme re tlobisa jolo le mme Marefue mmuso ya wa mera hlemme na lona tsitsita na re ukwana Hello, se bua metsi na lona tsitsita ma Africa FM ke a leboha tate ke kopa go dumedise le ba mamedi ba futa la tsotsa a ile mo ho tlola ba sengele beke ya bobedi ka ofena koloi tsa baiti di sa tsamai ka ba ihle ba emi ba emisitse ho tsamaya ile o tlola maqhekulu maqhekwana ba tla mo ba ye mane mo kgolwang ba tla mo ya tsintsa ka ba yang kalafong o bantse ba sebetsa ba ndade ke re ha ile mo so koloi tsa baiti teng ba se ba sitwa go ba tsamaya o isa ba palami di bakeng ka o fapakana ebe ba qhekulu maqhekwana batho ba kula mona ba ntse ba sebetsa jwang kana tse a leboha empa he tate ho ba tsila na le na kutile ka kana ke tsheditse di tsamaya le ha tsela e sa lutwa tsela eno ine le bothata bo moholo haholo malebana le setjhaba seno sa haeso ba ha le batho ba go le ditshebediso tsa ntho nngwe le nngwe be ke a gola tate ba mamedi ba ka utlwisisa hore ka theko go tsela ehlile ha ona mo bophelo bo ka bang botle le go ntho nngwe le nngwe ka netene sa tsamaye hantle go ba kgethi le ba kgasi ba le batho ba leno la haeso ke na boe kae mohlomong le kokotile di officing tsa letona le ikarabellang ka parakane le ikarabellang hodima tabeng tsa tsela iba ha le fumane thuso kana tsa tse ke go tloa ke kala ba mo parlamente ke a fola ke tlhoko ya pele ya batho ba haeso e sa le ke lla ka yona o fitela hona jwa ke le ha matona ntsa tshwana tsa ro ka di ka fapana empa le he ka nnete ba bang ba le re ha
ditaba tsa dikgakanyo tsa ditjhelete di sa ba dumelle ba le ba fike ba re kgetsi e le hore tjhelete di se tsa tsa empa jwale tjhe hona tjenana tjhe ko hona ho qalang ho etsahala mokolona o jwale e di a papa mme ka nnete ha se mohlolo ke se ka ke mohlolo empa e le hore e hlile yona ka nnete ya yo go sena mokgwa hore na ba butsana ba haeso ba tsamaya jwang haholo jwang ha e tlaka ha ba ikebane ha ba butse ba theoha ha ba tla toropong koloi tla tlameha ho lokiswa pele nyolo jwale wa utlwa mokgwa wa hore ba fumane tswala le ona o se motle haeba ba ne ba sebetsana le ho lokisa makoloi nako yohle ntate empa tjhe ke utlwile hore sentse di tsamaye hona tsatsing lena kapo di qadile ka Moqebelo kapo Sontaha ke a bona taba e hleng e mamedi a kalakatsang hore a especially a le mona sentse ditsa nna tsela e ka bona ba yona e teng dikgakanyong tsa ditjhelete tsa selemo se le selemo se tlang ntate teng dikgakanyong tsa selemo sena mme mohlomphehi tona ona ile a re tjhe ba santsane ba etsa ditaba tsane tsa diketo ya mekonteraka eo wa dumelang hore ba tla be ba e phethetse kgweding ya 10 kapo ya 11 ao banna ngwana masopa o etsana jwang jwale banna ngwana masopa o etsana jwang ya o khutle ngwana masopa ya o khutle ha ke tsena jwale go etsa etswang ha ile mona so nkwet maqhubu metsetsong ena e meraro a pele re fitla hore ya bo robong ke metsetso e meraro ngwana masopa jwale go etsa etswang jwale o etsa etswang re tla ke bona o tla khutle ngwana masopa mona re tsebo qetela le nne ngwana masopa a etsa jwang magubu bane ke tsebe na go etsa ba se batla ntse ke eme hantle kana ka mona ha ke sheba metšhini ya ka re ke o tla se bua fatshe ke mola o lokile ngwana masopa go lokile ngwana masopa metsetsong ena e se ile e mmedi jwale himpela re fitla goreng ya bo robong naneo ke tsetsita e maiso re ntse re bisana jalo le magetlang wa tetane ke ne ntse re go mo le yena ngwana masopa ngwana masopa a ko a itse sena nna posa hae re tla bona a itse sena nna posa ngwana masopa o tla bela go tlape hape ngwana masopa sebaka ke nna ke tlile le yena ha o ena le mona ke botsitse mme marefu yona ya ntho tsela ena ka bona ba yona e ne se le teng dikgakanyong tsa ditjhelete tsa selemo sena mme o ile a re go jwalo mme ke tla utlwa ntle gona ke tsela e tlotla e lokiswa go tloa kae go ya kae e tloka e lokiswa go tloa se ya ka go ya Ketane empa tsatsing lona le naga ntse re bua le ntateng tona o ile a ntlhalosetsa gore ba tlo tla ba e qala phabong mona mo teng ha Malephane ba nyoloa ba ya Ketane ke ha ba qeta ebe ba se ba tlotla ba theoha ka phabong ba ya Seatla boemo ba tsela e tlo ka etsuwa ke tsela ya mofuta o tlo tswa hlohlojane kapa o tlo tswa tsela e hleng e leng ya letshwana o tlo tla o etsa hlohlojane ntate o tlo tswa hlohlojane na ba ke na tabe ko ba ile ba bolela bona molato ha e le tsela e kgolo ka rokalo ho sa ehla wa etswa le tshwana balla ka taba tsa ditjhelete ntate a tla mo sa o mana ntle ka parapente ka ne tla be go mane go e ga ba sheba ba bona go tle ba lokela go ba etse tshwana ka mo ka ne ke tla me ka ntse hlosa ka mana empa jwale phe ha sello sa tuonyana se sa fumole phakwe batho ba tla re ha o mane go lekana hobane ha ba tsebe mohlomong ba ke tsela e ke sebedisang nako yohle le nna ntate ha ke utlwe ka e ka re nke selle go lekana mohlomong tshepisonyana fela ko gore go tla go gakole tshebetsong neng
ile ka ntate o itsetela e tlotla e tla qalwa go tloa October kgweding ya lesome ntate ke kopa tshwarelo o ile ka qala kgweding ya lesome kapa ya lesome le motlhomong ga ke re jwale methati e latelwang ke ya gore mekontraka e sebetsela e kgutle interview ka tla iketsa jwale le bona ba fihle ba dule hape ba shebe gore na ba sebedisa mokontraka o feng ba boele ba ba phatlalletse gore re tlo sebediseng ka ke mokontraka ya iketsa ee ntate fela empa he ula re gwa nakwana ha ntse re emetse methati ena molemong wa gore setšhaba se nne se fumane ditshebeletso o itse o tla bona gore na ebe ba e šomisedila jwang gore dikoloi di tenne di tsebe go tsamaya eya ntate se ka bonthileng yona letsatsing lena la kajeko lena ha o patela ditaba tse o di akaretsa o ka reng hemme o ka nna kutlwa ka re buile ka ntate ha ke phethela ditaba tsena ke dumela gore le gona re le batho ba kgamong re re hloka ditshebeletso jalo ka batho ba mabatoa a mang re re hloka gore ditsela tsa rona di nepagale re tsamaye ditseleng tse ntle jalo ka bakgadi ba naga ena kaofela ga ba ntse ba sebeletswa ba sa sebedisetswe mme ga e ba ke yona tsela ya rona e le nngwe eno re isang ka gara toropo ya gabo rona ya Mohalesudi mme ba e tsamaea ka thata ga kalokalo ka nnete ke utlwa mmuso o sa ka be le toka le gore le bagwedisano ba gaetsho ba ntse ba kenya letsogo khutong ya moruo wa naga ena jalo ka bagwedi botlhe ba teng ka gara naga ka mona mme ka ba gantle gore mmuso o ko ba shebe ka leiso le mogau molemong wa dikgwebo tseno tsa bona le gore ba kentse letsogo go boetse ba fa setšhaba seo mmuso o tlameya se fa mosebetsi gobane ga e ba gana le bapatsi ba gore ba futuleditse mmuso setšhaba se nang le bothata ba mosebetsi ke le bule o menagane mme ya leboa ntate mamedi hle nako e le tjena ke ntumellang gore ke tle ke mathele ka nqena ke hle ka mona ka mmarakeng ke tla gutla Lesotho Daramlink e tsebisa dikereke le setjhaba sohle ka menyetla e latelang e fumanehang hona setsing sa yona. Sebaka sa bodulo bakeng sa batho ba ka bang 60, sebaka sa camping, re fana ka dijo bakeng sa dietsahala tsohle tsa hoseng, tsa motshehare, tsa mantsibuha, tee ya hoseng kapa thapama, dihola tsa kopano, sebaka se kgutsitseng se phodileng bakeng la thapelo ya boinotsi moo motho a kopanang le mmupi a potile ke tlholeho, dibaka tsa ka ntle tsa di-picnic le ho nka difoto, dipapadi tsa boithapollo le boithabiso, diketswana ka mefuta, ho hwa le ho theoha mafika, ho betsa dikha, letsetsa 27005453 kapo 58568358 ka nako tsa mosebetsi. O se fumana jwang smartphone sa maemo ka mohala ka mokitlane. Letsetsa *111# ebe o kgetha option 8. Kgetha e nngwe ya di-smartphone le thathamong tsa mehala eo o e qualifielang. Tswela pele o kgetha moralo wa tifiso o loketseng ho tloha ka kgwedi tse 3 ho isa ho tse 12. Kgetha leano la tefo ebe o lefa 30% ya peeletso. Lata mohala wa hao mme o lefe mokitlane o salletseng o ntse o sebedisa. O fumana le data, calling bundles le di-SMS tsa mahala letsatsi le letsatsi. Etela shop le haufi le wena Vodacom ho lefa mokitlane o salletseng ka tjhelete kapa o ka sebedisa Mpisa o le kae kapa kae neng kapa neng. Founa to Lesotho Express Network. LCA Compliance Advert. Rona sa le maasa mo Afrika re hlokomedisa babamedi hore re itlamile ho hlonepha melawana ya kgaso le dipehelo tsa license ya rona. Tse ding tsa dipehelo tseo ke ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete tse sa nkeng lehlakore tse fanang ka mahlakore ohle ho se motho ya ho boswang. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlelle dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo tsa bona ba ka fetela BDRPF Manea number 30 Princess Margaret Road, PO Box 15896 Old Europa, Maseru.
mamedi wa Africa FM re khutla tsena ke metse mehlano ka mora hora ya borobo ma nna o ke tsitsitsa ngwana masopa ha re betse ga tela pele wa ha o le tsena ao ke khutla ka mona ka mafefo a ne se bata ke khutla ntse ke le mo go re fela tse wa bona mpimpi ka mo le ka mo tse ka mapotong wa bona wa bona o se kotiwa ke bona jwa ha di ya ka mo se ke wa ke le mo ndati ila ngore hle jwa ke bothata ba marangrang ka mo ke marangrang se ba wana masopa re na le taba ke ena jwane go song go hlaela taba ke go tloma ikutwa mamedi gona ena maikutlo ha ke a feng mata bena go ka ta ikutwa jalo ke re buisana le ka pana ona taba tse se re tsema hayo mona re tla mona ntse buisana jalo le advocate Brian ha ba kgetho e se konyela mo le ne re hle a hlalosa ditaba tse seng di tsamra ra o ditabeng tsa Dr. Tshepo Dipholo mme o tlile re ihle se bebetse apape ba mo ekeleditse dikoso ba me keleditse dikoso ntate tse o utlwang hore mo taba ile ngwana teng jwale o se a qoso ka taba ya o sa tlane o sa na le qoso ya go di ya teko ya ho dia mmuso ka thoko ho molao wa ke ntate teko ya ho dia mmuso ka thoko ho molao jwale o tlile gona advocate o tlhalosa jwa go taba tsena tsa dikosetso tsona ha se ntho tse neng di etsahala le kwano ke tse neng di etsahala Afrika Borwa kwana o batla naha e kwana o batla eng tlhaloso e ba e hlalositseng eno a go ke kutlwa maikutlo mamedi bona ena maikutlo a re mo di ma ditaba tsena a go ke ke mo mamedi dumela ma Afrika o mo eng ke mo gudiphi moruti pi a so ya mangwe tsemolelo ndati ke qala ka hore nna ke sheba ka lehlakore la hore batjhotjhisi wa bona e mong a tsamaya e mong a kena ditabang tse di tsamaya tsa naha enana ka mokgolo di tsamayang ka tsona e le hore tebello ya ka le tjhaba sena se nkotileng e ntse le hore o tla fumantshwa monyetla ono wa beili jwalo ka ba bang ba ileng ba e fumana hape le re rutwa hore ha o so o itse o na le teko ya ho dia mmuso ha le beili wa tshwanela ho etsa a tseba ka o tshwana le diqetile go tse ke emela o sa le ka kona e be ke ntse tla mo sitisa ho e fumana ke le bontate ke le boa wena molwana wa ka ke le boa ke mo tsoro be ka mora hora ya borobong ke ntse ke ba bona bosello ke molomane ka mo Africa Radio Television ka mane ela ntso mametse hantle ka mo Africa Radio Television se ka batla tsengata moholo wa ka mona mo ntso tshwere teng o ntso tshwere gona teng ntate Bernard Moilwa le yena re ka mane ka mogotlong ihle le yena o ntse mametse hantle o ntse mametse hantle ma hlokomelo ke molotsi ka kena bana wa maikutlo ka mono mo haiso ka tlabela hape a go tla re bala maikutlo a lona ka mono mo Africa House ndati yena Haiba, di ba molao, di ka ba buisa ke Basotho, ka buisa ba wa ke Basotho, buisa na eng. Iba e ka ba bogela, wa ka ka bogela ya kai. O ka she go na, ka tlo ya bona ke se mo go tlo go tlo ya molao a mo go no te ka go o tlo tsela na eng. Kana haiba ke kondena tiko ya bubia mmuso tata ba ze tswang ka naha e ka ntle ha e ba ngata dipolo la ta ka hidi e ha bueng e le ka ba bang ka dikane a ta se ke soto a ta se ke mata le soto me a ba ke mo tsangane ke tona se go ka o se ke ya mmuso
ya pele go na di tse go ya go go ke se pa di go ba go go ke wa Africa wa ba bona na wa na ke po go a bua na ai ya ha bu ye di go ni ke ba go ba na we na yo ha bu ke ba ni ke na se ra ke ha le ke ba ta ba ha te ha ra ke que tú te quieres que te vaya a una ya va que te va a dar una la gua ana mona por de tu ni na yo ai va ga o bola de tra di te ta de de o de de na el lo ta que voy a mucho yo ta o pe amana ka ma ba dora de ga mucho yero ha ko guru ya na le o khawa hai o guru din de ni mo pa ga men ela ha ba duro na ha ai ba hona ka ba din din a un ko ile mo wa tin ka ba ana a ko tin ka ba ju ka ran ta ba tin ka ba na ile mu han ta ta ri ile ko man gwani u mulata na ha ba 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 ta ai na ko ile ga ji ma me to ba ha ba le ko ma cha ri ba ba na lu ya ka ba ka na yi ko mo le lo ka o mun na da mo ba ko ka mu ko da su ko ile mo ba ko a ka bo ba a ti mo ga ta ba ji ba ko na era he to wana bulu na hayena yiba ba to ba ta nda ba to ba no ko zo lu kuna ga tela dinga pa ri kuna ko jira ga wano ta ta ba ama ta to le ba to ka ba ta na yima ki kwa ma yima to ko to wa yi tuna ka to wa yi ko de ko ti wa ba ngo ta ta ti ta ra jo ka ya mo ti ni o le le ta ta ka mo ga o ko na ga tela ga ko na hadi ya ma ra ti ta ta ke ali wandate kibele kinke mamiri imo hape kan ngaina he mamiri wa Africa FM Mafra hozo Sibada hozo me ukhoneli magazo ke sine khoto ngone magazo ai bua ka ibona te discovery Hona heki ta. Tabene ke maketse kere go the batho ke bana ba nkwa ka mona ba yo go tswa ka mane. Go etsa jwang fela go ntso go bua ka South Africa. Ha go bue ka Lesotho go bua ka lona mona mo go so muthi ya teri go bua go ka mona ka Lesotho. Fela le taba bogolo wa utlwa go ke tsane ka nageng That is when you're really idea. One and saying, Dinali Pilay Lori, even Toye, 100 as it was one, Kimahuka. When I get the Bada, whatever I said about Huta, hey, get down. The police take up the mother with Tinsa. One, when I had a woolly tail sailor, all whom she can see. But to give another Madame Kevin Niye nyaka teku. Tabi de ba teka puso ruso akiba kubantu bajwabi. Tera wanache uso tinga tedi pulu. He. Usabija la shero kato ngonyene. Ba na ba saletse. Bata musalamu raundi baba mushamu wanache. Tera usfeto mtoto na lusutumu na shego ngade. La rusula faleza. Hona ishide na haevi. Sibata ge ai batla ke a botse ata go le bona gale ba itseka ba mkhile ba hanywa tsela kana haedi ya bona ha itle na hanja te di purwa itseke ha tle re a tlile bo tle le basotho ke a le boa tseba sibata ngwaneso o be le tsatsi lena le una tefele la ka je ke a le bang khona ngwa di makatso ke a le bang khona di makatso mamedi hle Henry tsola pile le shumele mitsumi na mitsotso ka mra hora ya bo robo Mafrika khotso Imibizani mwana masu na nimibizani na desete tabayina ya ntate ko ai ya tinje chai ngena zaidala watu mbaba akashebe Tati Mandela ore pele ba president la idala ingae Tati Mandela la dmedili moto ngoma ya atshaka tshika nyona ene tshaka tshita tshipolo ne ha tswa mo ke dizile ba president ya bana batho bana ba ne ba mo tshiya
Saya manzana aganda. Prime Minister ka patona khulu e tlo sa mandate matekane inga di polo ipediwe te hali watati kema ikutwa ayo na masupa kikamo libona ngati Mwafrika khozo nati mang nati fana ka mabitso a felletseng a utlwane jwane ntate wena o jone go batla letsatsing se sa dumelana ka tsona fana ka mabitso a felletseng go bana le bitso le fane ke re tsebo le tsone pele ka ditaba tsa rona pedingwe robong tharo o moeng ndade o bua le bujula mokwena ndade pushudi mokwena yes o fane ke mokwena le mokwena oho ndade le ke mokwena jale fane ke pushudi yena ke ne ke le senda ke mametse hantle ditaba tsena tse di bua mona ke mpa fela ke maketse haholo hobane ke ne ke na le tumelo ya hore ke tla ba hona gore ke na ntate dipholo go se wena le ntho eo e tshwareyane bueng fatshe mona eo ge se ba kgantsa jwale ke ha o ntse go phaelwa dinyewe tse ke hobane ho na le ntho e tshwareyang ke nna ke hore ebe re na le polasi e ntate dipholo a ntsa training-ela a ntseng a kwetlisa batho ho yona ya bobedi ke motho eo ntate dipholo a ntseng a mo kwetlisa eo tšhelete e ne re lokela ebe gona bele ja re mona tšeng ge a mo bona a hololwe ka dikekane ka moo empa bele gona ba le jena ke bona ge tsamaya lefifing le re sa le bone gona gantle mo re re ntate dipholo o tsepisang ga o bona ga a lebane ga ona ntho e bewang mona fela o bona ntse a mamelo le le go nna ka nnete ke le motho ke bona fela bohatelli nna go ya ka nna ke bona bohatelli boo ebileng bo ba kuweng ke mantswe a na o feta gore batho ba ya ba ipolela gore ba tla ba tsenya motheo ya naga mme bele ka e bona ntho eno ba bua ka bana ha ya motho tla itshwarela fela tse ke ba sa teng mo ba se ukela fela go sena dintho tse tshwareyang tsietsinye tshabeyang mme re lebeletse gore go sasane tade dipholo ha ba se re ke re dumela gore he o na le diphoso la sa dumele ge lebeletse ga fe monyetla wa gore a emele nyewe ya hae a ntse a le ka ntle jwalo ka maparamente a mabedi a ntseng a le ka mone ka puso a ntseng a gola letsatsi le letsatsi eo le ona ntse re maketse gona a ntse a gola jwang ona ga ya ka ntšhakane ga bane ke a tseba gore batho ba nentse ba qoswang le bona go jena ka le ka mone ba ntse ba le ka mane ka tlase ka mane ba dingwe beile mme le yona e yande le dipholo ka ne ke a belaela mona ke a lepa ntate hlepe o tlo bona ntate dipholo sa tsane menyetla hae e ka nna fokola ya beile jwale ka general ka mone fela gobane ga ona lebaka la gore go na le batho ba tla dumela ka beile e be ba bang ba ganelwa molao ntse o le moo empa ntate re sa le tile basotho ba itse ba rata yona puso yona mofuta ona ha ne re empe basotho re tla bona ha re dilang ka ke a leba ntate ke le buile ntate le shome le metsotso la metsotso ka mora rena ya a borobong ene renke e mong dumela ntate gotso hela ngwana mazupa o ntsa le teng fela jula ke ipotsa na o tsala re renke mo ntate ke ska ga jalla mo medina kwa bona dumela ntate gotso re stala ntate
Jama to kela nini ile vile kusabita ana hii kabisa kama wao kama ujiona hii ambayo mtoto wewe aje kukala nini tu au jabe kono ni watu wani aje kubisa kele wandate harinke imuhabe Afrika kozo ndadi ndadi nza kanete yang susah hai mereka batahun halai orang ini lebih Amerika Israel me Amerika orang tu bukan jika ya selalu je saya kisah ina lagi cah selalu tahu kenyalu johor usian dah mati kan ikan cipu kata lu jalan mana harus ini susah hol ayah Amerika Israel sendiri tak semili Jawa mohon South Africa sebetulnya Israel ini mereka harana haya on sebetulnya kini lepas South Africa Israel kalau kutut lili Israel kan nak mana musuh kuangan na orang pasti kalau akal masa wana cara adu jika orang tak harana itu resiko awalnya lah zona kelena ini kalau tahu jangan ini hati sendiri wanita warna hati apa Israel le South le itu Amerika idan da biya ta di go sabo shana cina di tari din ma dai ji wani ba no ka ta ba ta ku kan ya tari za go ne le South Africa idan ba ri su supporta za go nto ikile ka ra ya di kama no mi ya ga to ba ne we mi ba mi da bu tin ni ka ga lo so ku kwa le bo ta lo ke la bo sha ki ona bona le ta se ya hu di la ku shi anda ti ma te kan lo ka ha bona la wi in ba ya tawa ya yi kan ta kire ce daga na ba bile lo ba ti ko ya uji amu so ka harana lan tin ba ta mala ka bu ku ji harana ka mu ba ba ni ti ma to ino re ha mu so ka wa ta ku ba ta ha ta ne o fa ni ka bi ju ban ka ta ka ko no nan de ta se lo ni na ide ji kuma no una le ki una o ba ta o ha ni ta ko ko ya bi yan da ti ko ino o ta wi ku ba ta tela o ta wo do ti ba che ho kuntuna le badile lo bantimba maitsa hela kan ke ka wulu ne te sale ki bona njuna e bajela le basotho bana ba tshelang South Africa to ti ho ai le mona ho etswa tshi South Africa se go le ba tla tsasa sa wi tshwara le sa go go fatsa basotho bana ba tshelang South Africa do ka tsinti ba go go fatsa ka le ba ka la dinyewe fela tse di ritelwa ka hara na ya go ya le wana tse ke le bila holo ntate mamedi ke re bele hape kinke e mon kan ngaina ga ne re tsole pele na go ke mashwa bila motsu e mina fela kamera ra ya bo rubo dumela ha bona le ndate ke re thola ka mai na ha se ke thala ka ba e ndate ye go bo ga no ina na di po na e ta vera na di po e lai ki bona ka yo na imperi muso Gera salkin na jadi puli lijin ke cakaya kalau kita serala masera, wana hai kalau kita serala masera. Ipo dia asli kan tapi se tega poho, uso asli kan. Kena lu kena guru babam, bani bani kau semua bahasa apa. Kira yang mana kita sih kita babam semua. Hai wana jadi pulu, usahanya kita cari. Iba aku bahasa uka jibo, botu tu bikin bahasa mungkin ini. Uka jibo na bawa semua na itu jinana. Mana-mana antara lah tengok polisi, nak polisi cakap kan, hari hari saya di galu, kapal saya di galu, kan ni kan dah siapa, kan ni tu juga jadi musuh, bahasa kita nak hari kau bahasa ni tapi jadi bahasa. Kali buandati, mana masuk pan? Selasa. Aku masih nomor orang mana? Aku mau tahu. Huruf. Selama ni, hawal itu. Umasano, selama ini, awak tadi kalau awak semua balik ni, nombor ni orang na,
ena le tsa potapo tere ke tshelela 4 ha go letho 1 tshelela go be go ke mo ba lente mabadita ba go yona se ba tae ngwana Masopa yota ke le bole menahane a gore ke nke a le mo mona ngwana Masopa ke nke a le mo ka pa bidi batla go kwalla fela ka pa hlekere a le mo a tla go kwalla mona popedingwe robong tharo mme dimela ndadi yena di yena mona ata o bela lo ga taba America le Israel wa ka ya ore ka ta bona America e go tswa ka o etsa go tswa le ngata tseo ka ta bona Israel e go tswa ka go ba le selekane le ngata tseo a dire le bona di tsitse tsa mola gore ga ra so a tsawala go le go tla jona lo bona le bona a ke dire kwa go yo ya ngaka dipolo se na di so ga dire se na di so se le bona o e so go pa di bona o tata tsa mo ga o tsile kana go eno ke tsaka go so ba tswa America o ye ke ka taba ela ya o fina so ka lo a ntse go tsota go se go wa mangwa ya America le Israel hari ka be to sa ku ta sa ko ta lo ko ka ba hela ntoyo wa di yona ka po yi ba ba ta se di se ko pa di ba mona o dio na le tele ka ni ka na kai ona hai ba na le tele ka ye na ka he yi ti ya ha ba ta na ya lo tu ka pa ha tu ko pa tu a we tin na ka wa na ha lo tu ko ta le tu ka ti ko tu la ku ne ta ni ne ta ha ga ti tu ba mo la o na ku ga ku na yi wala di na pa ti ya o te la kaya ko ho ta ti la pa ta di ku kaya pa na dala ko pa ko ti ta ma ku mo a re petela ndati na kwese botlile ale wanda ti ta re ja pa ta sa yi ku ta ka ka ku ku ko ko ti na ya a u ko ka ka to ko 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 lo te wa di ko te ta na yi ko ke le buile ndate mme re kapeletsong ya nna o le na 6 feet mo haiso mme o sotla ntetsetsana nomorong ya ka he o mfe ditaba go yona o ntetse nomorong ya ka ke tshelela 4 ha o letho 123 tshelela 4 ha o letho 123 ke tsona he nomoro tseo o ka wa kenang ho tsona he mamedi wa Africa FM ra re homo na le wena tsona he nomoro tsuka kenang ho tsona tseno fitlheletse na go itlang ha ebe e tshweu khotso okay